bwa tuke na wandike ebintu byange bibino era ikubona wano onatuukira iwano nti wawandika ebyetaago kyeki kutwairere ndibona gano nga 13 ogwokutaano 2018 aims of coming to Oman gano basaba ni banyabo yali organized ndibona timba tibona ku muntu organized yote nono yatuka ku kyeyo yawandika ebimutwaire aims of coming to Oman ensonga edindese mu Oman esoka yatawo getting 7 plots in different area of Uganda nga ajja kusobola okufuna obusobozi afune sente agule plot 7 mu bitundu ebyendawulo mu Uganda. Then aimwe eyokubiri abe kirubirwe ekyokubiri my brother's studies to take a place mbonga ajja kuyambako ku baganda be okubasomesa abajja omaiso n'ebyokusoma abaanina abalenzi. The third aim yamutwala mu Oman nga atuse ebyagandiika to put children in good schools mbwe abaana ebe yali aenda basomero masomero malungi. Then eyokuna to bring back a business atereze ebyokusuubula kiboneka wako owomusaada we omusaada atukwa embali musubuzi ekyokutaano to get boda boda era dali tambidi no wano 5 boda bodas ngaja kugula boda boda 5. Then ensonga y'omukaaga to make rentals okola enumba edabapangisa ayibusaga eno yali nekirubirwa ekyokola enumba edabapangisa mujja kuwulira bamugoba ni waka tumwagaina apangisa wano mukazigo kaluumu kapangisa gano tumwagaine mukazigo apangisa eno omusaada bamugoba yali asuubira nti ajja kuzimba rentals muna ife TABISA bamugoba ali wana apangisa kaluumu mbeera ati nungi mbi muzza kirimu sentuse yandaga muzza kirimu yaira ku zero. Ensonga eyindi to get camera like 2 pieces of camera to get 2 pieces of camera abadino camera dali jakola kidino dajja ku monitoringa business dange kulita ku business oko CCTV cameras. Yes. Business yali ajja kulita ku ni CCTV cameras ensonga eyindi to introduce my husband to my family. Yes. To introduce okujjo yali ajja kwandula omusaada we mubazaire be. Ensonga yesembayo sugar cane growing atole sente date mu kulima bikado. So then olwamala ensonga yawandika wansi how to activate them, how to achieve them. Yasoka by trusting in God. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Kyabe ekyokola kubanga oli kwa media mwe bali kutugobera nga bona mboze ifambe ku YouTube kituza mu amaani era saba yakabaka ali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Igo mulungi ali lwaki obone mboze ife nomala no lumukanga to subscribe binse ja wali kigambo subscribe mukale mifo kikoneko kigambo subscribe kijja kuidawo kyo kiraga nti onabo tweyunzeko tuwalabira kukona okade notification bell akade kakone ku bambi kino kikuyamba nti buli mbozi yetutayo bambi obangwa omanisibwa butelevu ndi Yazid Yolisigira era okutuuka gano mvirire wife busede mu bikado ngawe muli kumbona nchaira ku kumaina wife ono TABISA ANGUUNA. TABISA abeirenga amaze emyaka nga 5 Mose dobugalabu nga kubakyeyo yava waka yali mu bufumbo n'omusaada we nga bazagala mu n'omwana wabula embeera waka yali nga tatambula bulungi bitundu ebyekaliro aikaliro abaana baika bitundu ebyekaliro. So yavaayo ekaliro yakobaiba ati kaje munsi ya Oman yakuba ekyo yafuna ekasente basobola okwongera okwezimba n'okulabirira family yaibwe bambi ya Oman era eno Oman yabereye emyaka nga 5.
era yali awerezanga sente yawereza omusaada we sente akole ku kyokuzimba ngeri ebindi byamukoba bakole mu sente era yali yakawereza sente zisoba nga emiliyoni 70 million ekyembi tabisa yaira wabulanga eza kiyayagana kyakolebwa wona nekyembi ekiriwo kikoba nti omusaada we eri aboluganda abamuyita olw'esente ono de yawerezanga era nga tabisa ali wano gaira gakomba wali n'amaka ag'omusaada ye yali gebazima n'omusaada ekaliro balama be bamugoba nga wali kujja okutukobera nga bayenda kumuwasa kati woloba wano wazza kikyo so twidye wano bambi atwayire ku mboozi ye tomana oba oli awo n'engeri tusobola okumuyambamu wabula nga tubaye tukali kutandika ino bakobera nti iwe wena ina ebizibu ebyekinansi ebikusumbuwa haji kigundwa mu bitundu bya mukono ku Katosi Road musomi wa dua namba diri ya ku screen osobola okujja wa haji kigundu ya kusomera dua bambi ya kutereza ebizibu gwalina ebizibu byonna ebikusumbuwa ebyekinansi haji kigundu musomi wa dua abera mu bitundu bya mukono ku Katosi Road osobola ogendayo bambi nofuna obujjanjabi namba z'amasimu ziri ku screen osobola okumukubira bambi n'omugamba nkuwiddeko ku YY Media ndine obuzibu buno bambi nakutereza so tabisa isuka ngayo ku kyeyo naira katonda mulungi ate era nkwende kitalo eky'omusaada we okufa kitalo yino bizibu ng'olina bingi onkobereku nga tukali kujja kumpewo naawamu amaani oli mune nayo solo kwa gwali gusinga kuwano so tukobereku kuwenaawo otandika otya olugendo lw'okujja ku kyeyo embeera yali etya n'omusaada we obufumbo mwali maze emyaka emeka then okutuuka okujja ku kyeyo mwikirizaganya mutya tutandikira inuma yene abantu bonna nabatugoberera ku YY Media balamuyisaako maina abandi tatabisa gwali mwaka gwa 2018 mu mwezi ogwokutaano nga 8 nga nkali kutuukaawo nafuna passport yange mu 2005 nga ndikwenda kujja Dubai nga we mutegeera nti okutambula ti kwangu oyinza okusuubira kino kire kyadeema nga okozesa maanyi go kumbe nali nsuubira nali nga ndi kujja nali nga nsuubira kukozesa maanyi gange nga kuza ku mukono gwa Katonda e Dubai byadeema natandika okuyiriba mu Uganda muno okunoonya emirimu olikola sente tidiwera omuntu gw'olikolera tali kusasula olwisi natuwekisa n'ekyawa nakuba ntuuse okulekera okukola nakuba omusaada nti mpulira nkoyo okukolera abantu omusaada yewalina yono mwayagana mutya era mu bufumbo ali maze mu ibanga ki nga tukali kutuka kubire byakujja kuliya kukola omusaada nali ndidye mu tawuni kusoma owa mama wange omuto tawuni y'ebulumba buti ndowooza oba ye yambonamu oidimu abasaada ndowooza oyinza okulingira omuntu wamubonamu ekyomumaiso wamubona mu future buti wenjayo yangu nga nekwegombere ewanyu bayina namutandika okumulongeza ebinfaaku ebingemaku wemba buti twajanga mpola mpola nga ndi museniya wanu yankuba nja kusupportinga aye ndikwenda omala okusoma memali tukole ki tunkutwale kubanga nenda mukazi nga akoze ki nga asomyeku asobola okukola kyasobola okusitula family yaife awo twatandikira awo museniya wanu aye okuba naye twamala emyaka oti 6 nga tituba naye aye nga buli kimu akimpa mwena omusaada yali nga yasomako okusoma kwe kwali kutono ino okusinza ku mirembe edaibwe ye mwene nga yebalamu batasoma wabula kyendidi yali nga muna business mukugwino nga ide okozesa obwongo bwe nga omuwa sente ajja okukalculatinga business yali akola ki yali asuubula mutyere namaido nga alina neiduuka neyo business ndiyakolanga ate nga alima ino so mufumirwagana mutya kati okufumirwagana kiseera kyatuuka namaliza okusoma nabanga nkuze ndina emyaka 25 nakoba
tunayendanga nje ku kyeyo osobola okumuweereza sente no asobola okwezimba nga ndi tusobola okwezimba nga ndi ku kyeyo nga maze okumutamu bwesigwa kubanga ne wano nayiribanga ne Uganda era nga ngema sente namu emitwalo 3 upangisa ekibali era ewabanga akungwire yankobera. Okay, oli kujja kunkobera tujje mpola mpola oli kujja kubinkobera ebyo. Naye nakazana y'omwana mulala era omwana namulekera wa myezi 6 okujja ku kyeyo mwana muwala. Okay. So tutandikire we nawo okujja ku kyeyo sente dava musale naye yakuwa sente okujja kuli yokola kati okujja kuli yokola najanga housemaid obusente butontono buti obwali bwetagisa emitwalo 50 era omusala yabunonya yabumpa oide okutambula otuuka ano transport akuwoire kuyenda mukino era nga mukubira esimu mpayo diti paka uya supportinga ninja ku kyeyo. Oja monsiki najja mu Oman. So wotuka mu Oman ebyemirimu byali bitya? Awentuka mu Oman Katonda yasasira busasire kyali kideemerera la kitinga kideemi kuba bampa visa yasooka bali nga balungi basasula era mu bisomoza byenfunye tikoba nti mbifunire mu Bawarabu wabula mbifunire mu bantu binaleke Uganda kubanga wentukere balinga nalinga nkola ino fine ngankola munumba dali 3 ayengo musala bakusasula kwa 23 buli mwezi kati engeri nalinga nkowa ino nali nakakola emyezi dali 2 ne weeks 2 nakoba wano nja kumala ku kweli nga mpone kifuba kizito kiruma gantu kumbe nga banendo bantambulira mu basawo kinalinga TD wali eyo eru yene yofa Uganda yali yabalinga bakutambulira mu basawo nze nemererwe butinga ekintu mba nambale munumba wawulire kifuba kino nga kizito tosobola kutamba tosobola kuyisa nako kyeva nogeza kuba nange kuwa kisapo oku bankuba kuba bakukyusa enumba nakubira senga aligangaawo yali agent wange namugwa senga wano nkola ino ekifuba kinuma yakuba ati bakusasula nakuba ya bampa sente dange yankuba wanjugumye nakuba senga tijja kusobola kuguma yankuba kale kankubire agent akukyusa enumba butyawo unekola obusolosolawo nga nenda bantu ale kunakani ku office okola busolosolo ki nakera kuncho nadema kuigula olwiki nadema kukola olunaku nadema kukola nakamuntu ale ku office ndi kuuliranga ongo nangu owesisa oxygen nga okuyisanga obuliranga kwantalo nga tokasobola kuwera bona kye bakola nagemengo edange natamukasasi mukavera kakasasiro bantu ala ku office omyezi 2 nga wakaja. Yes era nali obulamu nga budemye obuti wetutuuka eyo aye najja nga nesente dange badimpa edwanduna emyezi 2 ne weeks 2 badimpa edwanduna era wanduka ku office agent twabityamu awo agent yambuza oli kwenda kwira ewaka oli kwenda kukyusa numba namukuba nti nze ndi kwenda kukyusa numba akayenda okukola wabulere mbaire ki nkola ino mukazi yali Muzanzibar omusada nga Muwarabu aye nga dada ebiwene wa Masaka utyawo natandika okukola yali alina abaana 6 aye ngokuva ku mwana asooka paka ku mwana asemba olina okuba naaza olina okuba situla olina okukola ki aye numba kaite yali ntono wabula ate ekizibu ekyaliwo nga bakyala ino bakyala ate omukazi oyo mama wa bosi wangu omukazi ni bana bakazi abalina emitima emikyafu kati yaluganga abaana babaine nga akola eddagala nga ayenda asiranya abaana babaine kati ekintu yeneeyo era nga obibonanga story etyo bweri kati neyo Bwarabu yona amaloko galiyo kati mbuya kolanga eddagala nga ayenda asiranya abaana babaine kumba ate ngodi ebya Katonda tibiwaayo kati eddogolo eryo lyamala lyakyukira abaana be n'abazonto wala bali awo baloti 7 basekaseka busekeseke baba oti bategereke kale okuba nti ere ni wabazonto ni wabamula lutosobola kumutegeera kubanga bali kulya bulungi ayambaire bulungi akoze makeup alina isimu ey'ebbeeyi so tikiba kyangu okola ki kutegeera kati ate ekingi ekintaasa mweyo family nira mukwano gwange bunasomanga naye najja okutuuka nti bino bibazungazunga mukulya nga amwagaana nga ye yafumbirwa mu family yabafumbirwa mu bufumbirwe neyankwaka TABISA
katonda mulungi akani wojo okolera ko yo omukazi tojja kumukolera empisa didi yantandika okunkobera empisa biki nze nakwaleka ngo ekingumigirize ku ngweki mbone nasigala nga nkola kati wenkola unalinga ndikuinde uwe iduke nayo ne sente dangi mungalo yani wala kakakaire kalamba ati baba wanabaize ndakwirizawo kati akakakaire akatwala omwezi ogusooka adima kunsasula ogwokubiri adima kunsasula n'ogwokusatu kyenva amanda sente nimukuba nti mama ndikwenda sente danga abaana bange balwaire waka kati waingira munumba yandeeta byala 5 negemitwala 5 ga Uganda namukuba nti mama ndikwenda sente dondona kulole wantu akulyali 10 omwezi ogusooka tiwansasula ogwokubiri gukuno ogwokusatu ndikwenda sente danga dondona yankoba ngoja subiri kidogo buninde mu katono aya tenga nalinga maze ibanga kumpi inamba nga tisindika wakasente buti nabona nti nga ikwenda kudema kunsasula nakubira office esimu nakoba agent wange nakaba nti ono tansasula ku sente bukyanga dida buti omuna kolwairako eri abaana bali beigangao nga bakola ku office okwo kiva mbaweza message ku WhatsApp wange ido taigula lemera mu buliri era zina kinakola nalemera mu buliri yavere yasamba olwigi yandetanga tikuvugira yaleta abaana bakuba olwigi yatandika okuba yenkendulu yakuba endulu yalekana yamala yakubira omusajja mbona omukozi omuyizeyo timwenda biki timwenda omukozi yamukuba ati mumpe ati abaire kiye mbadde emyokukola biki ebyo omusajja akati mumpe ku isimu yandeta isimu yankona mutu ati wewe yankona mutu ati kati musande yambuza tabisa kichiyena mukuba nti baba nze bukyanga ndi dano tabampa ku musala gwange ate naida ne sente dange yaje ntolaku akakaire kalamba yankuba ati situkokole ndi kuida musande alinga akula safari nga driver awe nawo natandika okukola dai sawa nga 5 kitundu ni agent yena ngatuse no be kubiragana masimu omusande batuke kola ni agent kati omusande na yasoka okuyingira mu kisagati wabita ndaiko tisatu ni agent yakola kiyingira batu etatu ati abamusonga bamusasuza sente dwandwa ndi yalinga akola ki nga mubanda emyezi 3 nikana akakaireke yanewolako yamubuuza ati TABISA omwenda oba muntu ali mukyusa ekiyumba yankoba ati mwenda akola bulungi tobona wayoza madinisa bikyo kyalabira abaana ate okwirako einuma kati yali yantega akakudiyo madamu wange kile kizondo kyenkubye ku kyazondo wale kisade ekikulu kyali kya myaka nga 8 kati bayenda kundita kubanze tisubira nti ndi kuwa kalungi omuntu kasobola okunegomba ku nti oyo tumwende ku kano wabula ye bali bateza akakodyo ng'omukazi aidanga yampangira ekyo kyalina ngagamba blaza wanga nasema wewe nanenepa sana kati ng'omusaada wabaidi waka ekyo kyalina obo kidi nti oba kiri kusanuka engeri yolongosa wakanoniriza oba nekiri kukisanusa oba engeri bali obulungi basana kune kiri kumuzazasesa naje okubona ng'omukazi aidanga nkandi blaza wanga nasema blaza wanga airi kuba mbiwone ne iwe onirira biki ebyo likakabina ngaze mukuba nti fa na Uganda tutiwe tuba nga kwa blaza wanga anakupenda engeri nali ngatidi Luswahili so anakachi nakubitegera kati ngani ndo omusaada ngaira ngamuuza baba omuntu wakuba nti wewe unapendeza unanenepa kipakitegeeza ki yambuza ati nani ayogera atyo namukuba nti madamu ankoba nti mwana nawe abaidi wano amukoba atyo yaka lwaki abikukoba atyo namukuba nze tidi musande yasirika kati mukazi yeyongera mu maiso nga nkoba ati brother wange ankobye inji mbutuzalire yo omwana alikwenda yo omwana so alikwenda usuzalire yo omwana tukutwale mu irwaliro bakute mu supermuzi edide wosobola okutulindira onawo omaze okuzala tukuwe sente okoleki eri omunsi yewa imwe ajega bakutwale mu irwaliro akute bamutole mu spam batemwige nga ati lwaki batola spam nga tasobola kwegeita niwe tidi lwaki yakyogera ati wabula yasooka yakireta ati nakuba nze waka navayo nga ndi mufumbo ate omusaada wange wamagye ate ekika kyawe kinafumbirwa mu kibi uwegaita n'omusaada wana okola kyona baba kubona so tekijja akolaki tekijja kusoboka kati bulala nga aida waka oyo omwanina asola munumba omwo nga ankuba madamu wange nti jo yalire saidi obuliri
nga njamwalira obuliri kati najja okubona yena nga akola ki nga ingira nga nze nkola ki nga nze nfulumamu kati madamu nga idankanko ati wasira buzibu lwaki oli kumutya wasira buzibu nakati nze ayinza okumungemera omwo ate nga ki nfuna olubuto mumale mundite wano ife tetuyita ife tuli Bazanzibar tetuyita ofuna olubuto ate mwana nazaenda kumuzalira mwana kati singa ofuna olubuto tukuwembeja bulungi wazaala olumala okuzaala oti nga tukuyizayo mu nsi iyo nga ife tusigaza n'omwana ife ate tukusasula sente nyingi ate niwo opoyizeyo tusigala nga tukuwa sente nadema kati wankoba atyo nalonkeza omukwano gwange yabafumbirwamu nakanti mulamu wali kunkoba mbuzi nzalire mwani n'omwana biki yango bali kwenda kukuyita oyaye kuteekateeka magezi ga kukuyita oba tineeki ali kwenda kutega kamera ojje mu luumu ye ng'ola alimu mumalemu esaawa oti diido ate oli ofoto gyo okitegeera gajja okolaga poliisi obanga amaze okukuyita otayikiriza mpaka nti onadema kati ajja nti waida n'omusaadde naida edde ensonga nagitolayo obutereevu nti yankoba mbuzi mbuzalire mwanina bamubuuza ati lwaki omukuba azalire mwana gwo oyo aikiriza okuzaala mu nsi edino yakambuuza era linsaga ku wabusaage mbuuzi naye yenda kubona kiki kyali omusaadde nga amukwate ekitegeeza bakozi niwo badolonga nga Batanzania abaida wano oba teneeki Abatanzania abaida wano akuba nti bo Bazanzibar begaitanga nibaanoko n'ensonga lwaki obaire ng'obenda nga bakole wano ensonga itwenda bana Uganda ekyo bakikola ki bakimunenya omukazi yetonda yakambuusa gunsonyiwa nalinga ni mukusaaga busaage buti bamusasuza sente dwanduna era nasailinga nga bajimpairi bamukoba nti yotayirayo kumusasula sente nga tuzirawo mukwata omulete ku office oba twete ife tuyide wano nemala okole ki omusasule era asayininge buti agenti waida yaidanga kaite embuza ku wiki ditya ibiri omwezi ogundi ogwaki okuwaaku kati omwezi ogwo ogwaaku nalozanga ntajja kumpa sente kaite nagimira ku wiki ditya ibiri mu maiso nga tayikunzasula naka kansirike nkole mimo dange buti nga nkoba nti ida tujje ku office ndi kujja kukusasula nga ngema simu yange nalozanga nti antwaire ku office kunsasula olwatuuke ati oyo timwenda kodi yakuba abaana bange takola bulungi mirimo era ndikwenda mundiisa obukaire munana agenti yamubuuza ati mbe nakaveeyo wiiki ibiri nakubuuza nti akola bulungi otiye mukaitete munaku dino kiki ye kibaire okyene mbuti mwenda oyo kodi biki yamukuba kale wato mwenda muleke wano aida kufuna customer owundi aida kufuna omuntu owundi buti nze kyenva ngemezi munakubirole mukwano gwange yabafumbirwa munaka nti mulamu owuno wanandese wano andese ku office ali kukoba nkubire family yange empeze ticket ndire wakata ikumunda mu nsi ye oyo mukwano gwange niyakuba ku office kaite yakubira agent yakuba ati oyo madamu oyo mwola muleke mwola mulungi mwola mukoza akolera irala ati aire kanjye ku airport nkole ki amunonekeza omulimo omukazi oyo mukwano gwange yajja ku airport yafunira omulimo Mascot International Airport so olukujja akolanga kikayi mulimo ngwawo akolanga kirina so era watandika okola ya wena nerabire mu katonda kati eri enumba wena ali ku office awo nga kali kujja ku airport eri enumba yali ya musaada bali bakaire bati bona era Bazanzibar enumba eyo nagikola mu wiki dali ibiri naye gana kayumba nga kalungi kati nakoba katonda mulungi lero ntuuse bukyanga nyenjera mayumba lero ntuuse wano nja akola oti myaka 3 aye ng'okufumba kale okufumba emere yayentaidi aye okufumba emere y'omuntu omulala nalowooza nti lero nja kwekaka nfumba emere y'omusaada ono omukaire ono yayinza okuba tajja kuba naki nantondo olw'okwenda okukola omukazi ng'akera ku nkyo yamuleka awo yayenjerayo bajjeeyo mu kuyenjera mu mikolo waaba mukuli yayeyeyewa kati omusaada yasigala omusaada yemulwere nga yalala sukaali ate nga akulukuta amasira ati ojja abeeyo bakairika bakulukuta bukulukute walala sukaali abanga yika buyika ati masira awo mala wibanga ki awo namala wiki dali ibiri buti wajja kugologwa airport so wakubira agent oli kyekikutwaire awo kyekikulemesisa awo kati awo ekyantolawo nalinga wano nga ndikukolawo naye era nga ndikuprocessinga gulogwa airport nga tuliko online kati wakoba ati ondoga ni sponsor oyo gubamba yakati da ku Monday okola interviews kati kyenva nko bono anti nti madamu wao nakani nafunye omulimo ki ku airport era awe na okaite iliyo challenge ginafuna
era omwami Calvin okayanja ne yanamba ku nsonga eyo omusaadha nga wabuna omukazi nga agiire afulume kuluya mu motoka yaja omusaadha nga ajaigala ekisagaati asigala mu tusigala mu babiri kati omusaadha nga Edith bambala mpale ye yambulula ati leesu yetola ku leesu yatambula yena ati olumala nga ida mu kiyongo oli kuoza bintu oli kufumba nga kukuba ati amadi gali kunsiwa ku mugongo funeka watu kai wadigidela wanirela nga kabina kali kube kwa woli kujja nga bali kwegomba kabina zena nkwagera nabo no oguwalo ogukazo oguli kusagala na kwa nti ona ali nebizibu ono omuntu atakutegera nga ali nebizibu njja kulokeza pati y'obulwaire ojja so tukobere we nawo nga aida yakulonya yoli kufumbira nga ali bwerere yambula yetola yasigala mu t-shirt bamba t-shirt da white yasigala mu t-shirt yonka yasigala nga ina naye kuniyawuka atyo bwerere yamala yakoba ati idononke kamadi gali kunuma ku mugongo wajja wayonka bana oyo nali eyekisa yatuka nali nga mpulira nga nekyayi idukira ku office bankobye eyo enumba we kulema tuli kuteeka kujja Uganda nga neyo last chance bali bampaire ayi nga nti amana ulisa nakubira ku Calvin kikayanja nga kyakali kateyo awo nga ayogera ku nsonga dabankuba kyeyo namukuba nti omusaadha ante wanya kubanze muyonke amadi gamusiiwa ku mugongo yankoba nonka ndakuwa sente doyenda ndakusindikira family sente Calvin yankoba mu recording nakoba mayiga muloba ku office nakoba mayiga kobera mukazi we nti onante wanya abanji bankuba nti bonakobera omukazi baida kuyita wabwite ayinza okwegana nti nanesi wako nkitegeera so nasaba Katonda nti Mukama mpa omwoyo w'amagezi okusigaza obulamu najja okubaawo nera okusaba kuno n'okusiiba weena awo nga tukalimu edembeera ndogere ni Calvin kikayanja ndikulowooza okukuwa kaita okubera agenti kaita ndikulowooza okubera mukazi we bijja kunumya omutwe nga bandetako airport atidde okola interviews obwire obwo omukazi nga idda nga antwalako ku office kunjo nga agenti ankeeza antwalako airport awo nti bwempona omusaadha oyo wow wafaye nga tomuyonse tibibonanga nako ebyo kuba ife otabona mbe adina okulituuka kwayo family yaife balokole banuwa kati eriyo ebintu bana eriyo ekintu omuntu yakoba ati oba kino kituufu oba ali kulimba aye embeera ekyeyo omuntu atagireko kukirayo yenka nasobola okuwakana Katonda wange tukali ni Tabisa Anguna alikutwala ku bizibu bye bambi ebyamutala mu Uganda okujja kuliyo okubeekyeyo atuuse okubeekyeyo ebizibu muli kubibulira n'ebyawaka bingi so tuli eno tuli kumuwa obwire atukobere koko so Tabisa ofunye omulimu guno omuyaka kabiri ku airport ng'ogwa kirina so tukobera awo byatambula bitya byatambula bulungi ino cleaning nangu ino cleaning nangu tekumena toba na sutwesi obona kuba na Uganda baino oba ni wifi buli kaseera tokola 24 hours oba ni off oba ni sick leave ogitegeera so wenafuna ogwo omulimu balinga bansasula miliyoni ndala n'emitwalo 55 buli mwezi ate idukira nti ku airport eri ebifo byokolamu nga bagaba tips oyinza okuba olikola mu prayer room ole yaveera ikulumukaliko eyo nanoni yakulekera $10 yaja ole yakulekera euro nga 5 yejiro ogitegeera yaida muto oyingolongo sisa bulungi yakoba it is smelling good ogitegeera yakwebaza ogitegeera so onako bulala nga Katonda abaire niwe oyinza okuva n'emitwalo 50 ku airport okwo just tip kati omwezi kujja okuwaako nga sente mpitirivu doyina domunumba ate edukira ku airport kaite bali bakuwa transport okuli abakuwa accommodation wifi buli kimu nga bakola ki bakikuwa so kati nga ifo twavuwaka nga tulina ebigendwa byaife ate nga binene kyanamba kuko kuma sente dange okusavinga sente dange kyanamba ino kubanga buli kimu nga nkozesa kya kampani nga tuli emere ya kampani niwe besigaire wano ekyemisana ku airport ngo ate stogigema wagitwala baka ku accommodation wagita microwave wasobola okugirya okusobola okusavinga
So tukobera obuti watandika lyo kutandika okuweereza ku sente mu kyalo oba bali nga tebakusaba? No, natandikira wena kuva mu kiyumba mpeereza kuva bukyanga nina ku kyeyo esente nga ndiweereza musaada lwansonga wali odi wangana? nali ngiwanga musaada wange bali bamweta omulungi mukulu agule bampalana nigo naweerezanga sente okuva ku day one onajja ku kyeyo. So omwana we yewazala n'omusaada ono wamuleka naye yali nga wamutwalira bazaire be? Kati okusinziira ku mbeera yina bona wakawale nga ntuuseewo nazaala wange tiyalina buzibu basonga b'omwana nga bazira buzibu aye nazaala wange yali mama nga akairike namukuba mama yayenda mulekera omwana nazaala wange n'omusaada yankuba omwana wange muleke wano tyenda kumutambuza nagoba no okusinziira ku mbeera yendi kubona wano omwana mama ajja kukaluba tyenda mwana akalubirize mugaire wona tyenda oleme kujja milimo do nti ate mwana biki twateesa n'omusaada omwana oyo twaba niwe twamutwala era nazaala wange n'omusaada nibasonga b'abaana balamu bange nga bepakira baavaano bajja baabona omwana we nali namuleka tutyo twali twakikola. So buti esente dewaweerezanga kuliyo okobi waweerezanga omusaada wo wamuweerezanga ddaaki? Kati esente edo engeri nali nti naviira wuwe okujja ku kyeyo ate nga tulina ensonga daffe twatuuka ku munumba omwo. Dali ddaaki ensonga kye? Ensonga edo dali da okusookera la ngeri najjanga housemaid nalowoozanga nti nja kufuna obusente obutono era emu yange yali ku miliyoni nga 8 nga nkoba niwefunayo obukaire nga 8 bujja kummala aye wenatuuka eyo Katonda nampa omulimu nampa omukisa nifuna esente empitirivu dityo n'okuwandiika wano gundi nawandiika wano ebyetaago byange bye nali nga ndikwenda kubanga obato nasooka kubiwandiika wano memali nakolaki bwatuukeyo nawandiika ebintu byange bibino era ikubona wano onatuukirayo wano nti wawandiika ebyetaago ki ekikutwaire ndibona wano nga 13 Ogwokutaano 2018 aims of coming to Oman wano basaba ni banyabo ono yali organized ndibona timba tibona ku muntu organized yote nono yatuka ku kyeyo yawandiika ebimutwaire aims of coming to Oman ensonga edindese mu Oman esooka yatawo getting 7 plots in different area of Uganda nga ajja kusobola okufuna obusobozi afune sente agule plot 7 mu bitundu ebyendawulo mu Uganda then aimwe eyokubiri ebe ekirubirwa ekyokubiri my brother's studies to take a place mbonga ajja kuyambako ku baganda be okubasomesa abajja omaiso n'ebyokusoma abaanina abalenzi. The third aim yamutwala mu Oman nga atuuse ebyagandiika to put children in good schools mbwe abaana ebe yali ayenda basomere masomero malungi. Then eyokuna to bring back a business atereze ebyokusuubula kiboneka wako ow'omusaada we omusaada atukwa embyali musuubuzi. Ekyokutaano to get boda boda era dali tandidi no wano 5 boda bodas ngajja kugula boda boda 5. Then ensonga y'omukaaga to make rentals okola enumba edabapangisa aye butisaaga eno yalina ekirubirwa ekyokola enumba edabapangisa mujja kuwulira bamugoba ni waka tumwagaine apangisa wano mukazigo kaluumu kapangisa gano gwe tumwagaine mukazigo apangisa eno omusaada bamugoba yali asuubira nti ajja kuzimba rentals muna ife TABISA bamugoba ali wano apangisa kaluumu mbeera ati nungi mbi muzza kirimu sentuuse yandaga muzza kirimu yaira ku 0. Ensonga eyindi to get 2 pieces of camera abadde no camera dali jakola kidino najja kumonitoringa business dange kulita ku business okwo CCTV cameras. Yes. Business yali ajja kulita ku ni CCTV cameras ensonga eyindi to introduce my husband to my family. Yes. To introduce okujjo yali ajja kwandula omusaada we mu bazaire be. Ensonga yesembayo sugar cane growing atole sente date mu kulima bikado. So then olwamala ensonga yawandika wansi how to activate them, how to achieve them. Yasooka
by trusting in God, okwikiriza mu Katonda. Eyokubiri, through hard working, okukola eno n'amaani. Then ensonga eyokusatu, through praying and fasting, ng'ajja kusabanga era asiibe. Ensonga eyokuna, God and my boss, awenga Katonda ekitiibwa ni mukama we. Ensonga yindi, through having my work and remembering my background. Ensonga yindi ya through loving my work, okwenda omulimo gwe era aidukire yaye yava. So nebyo, my God, sinatibona ko ono yali organized ayibana bino ebya Katonda ono asobola okuwanga bino byabyo nga wali kujja okutokobera, asobola nga woli kumubona bwali ali kuzira azira kyali nakyo. Bya Katonda tumwage naye kugoya kawunga ekyokulira kwazira, tumwage naye kugoya kawunga. Asula akazigo kapangisa, akazigo kapangisa yava mu district ye Kaliro nga bali mu tuluguna wekwenda kumuyita balamube bamubinga ku itaka lyo mu maka ga musada we yalumukira iganga lyapangise na akazigo ayi muzakirimu azira kitanda ompaliso mukaire muzira engoye mubaire mu engoye ibiri kyembo ine nga nakatuuka mu numba ye mbo ine Bible, iyi Bible eri mu Holy Book, mbo ine Bible. Katonda wange eza kirimu ali ku zero talaganga yamala emya bino byali kutoka ko airport code yafunanga obukaire bumeka. Katonda wange tuje so nebyo tuenza kuba kubira tukaja maiso nembozi ya tabisa tuenza kuba kubira kuku nenza kuba kubira kifani ekiri wano mutegere ngani wano gwe tuli tulikwogera wa Land Road era bavuire wo ku kyovuma tulikwesa chance eno okwogera kuku wano mu makage n'amakamera mwena akayumba ke katona kali mwenzikiriza tusobola kutama mu kamera tuenza kwogera mu kalumuke ayinga enzikiriza ningi takoti abantu abandi bazire no inuma abapangisa abandi bagire kukola leka tuogerere kuku wano. So tukwenda kumalamala tulanda yo data nakati ataba kamera ba DH1. So yene mbera tinungi osobola kumona guwala gulungi gunira gusagala olimo banati asagala era osobola okumwegomba zena nga nakatuka nombo ino mugala yensobola okwegomba mugala asinirira asagala ayi gwakobera ebizibu okobota Tabisa Katonda akugumya no condition is permanent zidambera yaloberera. So tukobere watandika okuweza nga sente esente dasokerwa okuweza omusada wamuwereza emyaka era dali dachi kusinza kubigendera bino byawandika gema kataboko. Sente dali milioni na nemitwalo nga 7 edasokera kubanga ndinafuna mu housemaid nadigaita nadi musindikira agent yanvuma yankuba Tabisa ojja basada bafirika yali abana bakolanga okwe wa agent bakuba Tabisa oli mulalu ozira family yo laki sente ndisindikira omusada enda kuwasa omusada sente enda kudonona nakwata sobola kudonona agent yambuza kuba nawa agent ajasindike yankobosazewo sente dino ndisindikire omusada omufirika goli kwenda sindikire sente nakuba iye gwendi kwenda sindikire sente yankobo zirabazaire bona ko baliyo ayidisindikira omusada oyaja nesende dode tiyasindika yagera kuncho yavuga emotoka yayira kunumba wenkoleta yambuza sente tiyasindike nga ndikuloza nti obweda kukyusa mukuku endowooza esente edo wasazeewo tudiwe omusada mufirika guwayenze tudiwe nakoba nti omusada gube musindikire sente yaje yasindika sente yasindika ne receipt bali dachi okolachi sente edo wamugabo gwetuwa mwena abene byakolamu sente edo yali ngalita mu kusuubula nga disubula mu omutyere adisubula mu omutyere ate engeri yali nga kale engeri yali nga ye muna business okitegeera nga tina kyangu kyakumubuuza mbu ate sente dagire okitegeera bategeera nti sente diri safe nze ndi bona kitegeera dali nga diri safe kati wenja ku airport twatandika okusindika sente abaana eri abaana banvumanga eyo ku airport wankuba Tabisa nze olaba nalina omusajja twakola bwe tuti omusajja nandisappointinga sente toziwa musajja zona nawakuba sente nakudiwa musada twayingira ebibiina ku airport okwo nga twayingira ebibiina olaleeta obukaire buna nole yaleeta buna bakuwa milioni oti 12 wena weyongerako ediro kitegeera
kati wasobola okuba nti osindika sente ki mu bungi kati wewe omala okumuwa sente olwo walwanagana nigala amabanda nibaino okitegeera ng'okidde bulungi tijja kubula kyakulya ndakwerekereza byonna byonna nerekereze inwani emaleyo kyoma bandagale kati twalinga ne pulaani kuba yakobanga ati oluusi omuntu ayinza okuba nga ali injale katugeze oba alina mukazi alemererwa kuzaala oba omwana adumya emisango banabenda abawala nga oluusi nga ayikutunda oba numba bakizimbe aye oluusi nga sente ki bube ne bazira kati yakoba ati leka ntunde ekintu kyange ekyo so yakoba ati esente edibawo waka kiba kirungi ino okufuna ekintu ekyo ku bbeeyi ya wansi n'ensonga lwaki sente edo nadi muwanga mwena abe nado abone kyajja okola ki okugikolamu idukira ngamba ku kyeyo aye nga anyima mpangisa eka liti 3 yes ng'omuweza sente edo okupangisa nalima omutyere oweza sente musaada nalima omutyere ng'omutyere ngulimira irala eka nga 3 nga musaada nakubira ati bali kulima yes nga akubira bifaanani tikumkumira ifaali nga tulima naye kuba nze nga ngime milioni nga 5.5 twapangisa eka nga 3 edy'omutyere oyo kulima okitegeera ngoka ali kujja no nga ndiyo kukyeyo uti ng'oli kukyeyo walimanga otya ati nga ntamu sente watanga mu sente yes nga ntamu sente ye atamu amaani so nga wotegera otya otya n'omutyere bali gulima nga akulaga ku bifaanani ati wulira nalinga ndidi nga tidi kugulima nga ndidi emitende adagundi nti omwezi guti abantu abalina ebibali nga balikwenda kupangisa oba balikwenda kubiba mutyere olina kupangisa mwezi guti esaba dino kitegeera ate engeri abantu yebayidanga nga bakidi nti omukazi ali ku luuyi alina sente ng'omuntu kyanga okwida ati nze nina ekibali kyange kinemereire mpamuki kyenenza okutegeera tabisa iwe wali kuli yeeyo nga owezanga musaada wo sente alimu omutyere iwe okakasa otya oti kituufu yalimanga omutyere yagulimanga yendika nti yakubanga ebifaanani yakulagangaku twalinga ku isimu yankobera eka gundi njipangisa sente diti utuko okukungula oti ni kuno idukira nti kati wabanga opangisa sizoni mukugirima kati omukungula ogwo gumukungwire mugusitokinga kati tekaite mwagwira ku ogundi kati omugwire ku kati mukola ki mwagusitokinga yaba stoko yaba kati wamala okusitokinga atyo olwo yairayo mu nimiro kulima ebisambya kati ebisambya nga tulima maido kati idukira nti guno ogubanga mukoze stoko kati dine sente dibaire wenkalo kati nga mugwira ku ogundi kati nga mugusitokinga omwaka ogwida nga mugufulumya era ni gundi yange yino wano sizoni yasooka buli kimu twakikola nga nkibona yankuba kola obale gundi calculation izido ikubona this is to eno season omwaka gunagirako bitu twakungula tuti eno ni season ya 2018 omwaka gunendi okitegeera aidukira alinimo wali kwawo yali nga ina mwali kwawo era nga sente dange dibeno wange ngo iwo kakasotya dalinga yonga tasobola kudidolonga nti wadidolonga oba ditwalire bali badiri kubanga omukazi kyakola kumutwala ku baana nakulekera kulima naye yamukuba nti nkyokyo kulima n'abaasoma okitegeera so buti omuweredde omutyere mulikola amabizinesi ate sente kyedidi dewamuwerezanga ati nasigala era nga nongera gusindika buli mwezi nga nsindika so eno wamalayo ibanga ki wano ku airport wano wamalayo ibanga ki ku airport namalayo emyaka dali 2 so wamala emyaka 2 waira muno oba weyongezayo contract kati mu contract yawo ku airport covid yamala yayidamu kati covid waida ngeno nikigatambula kati bakendeza ku ba staff ku airport nga bakozi bangi kati sponsor ife kyakola batustoping okukola ku airport twaye basabu contract yatufunira contract ku malwaliro era wentuka ku malwaliro kati natandika okumusaba looni bosi wange namukuba bosi ndikwenda kuzimba mpa sente kale yampa sente dali yampa looni yali ya mwaka mulamba sente meka yampa 500 okumala emyezi 12 yakwa sente meka muda Uganda ntegeera dali sente mpitirivu yo balamu obone ekyo 15 ndibaki akala kitundu akaki akakaire kala kitundu akere mu sente kidire era diba 500 wano kabaka yakwa akaire kala kitundu okumala emyezi meka okumala emyezi 12 kati nga ku salary ndiyako mitwalo giti 5 buli mwezi na kubeyi bande nali kuba akaire ekoti mbone looni yowafuna yakakaire ebyange bana kaluchiro iterwa yakuwa akakaire kala na kitundu
3 4 5 6 okumala nga kaibanga ki myezi 12 times 12 daba yakuwaire dali emiliyoni dibadde diba miliyoni diba miliyoni dili 18 miliyoni 18 babala bati okwangua wali 15 ife tu bati 15 times 12 nenedo miliyoni 18 so yakuwa wafuna loan ya miliyoni 18 yona wajiweleza omusaada uti nategeera nti wa sente ende wembanga nditoireyo nze wano ndakuguma buli embeera erina abeyize obu ndakola ki ndakuguma uti nasigala nga omwezi nga mpanga mitwalo 5 oyo bosi wange paka wanakola ki buti esente endo dawera munumba gwe mukuba nti muna sente dino ningi so emiliyoni endo waweereza omusaada daida akukola ki kubino kubigendwa bino byonkoba ile bino kugula ku bodaboda okuzimba kwa mayumba numbe dabapangisa kyeri kiche mwakolaku yatuuka ekiseera nga eba yenumba dowo mukubi nti gyigange eyo nga mukuba nti ndikwenda enumba bitundu ebyigange eyo noneze enumba igule ojute maina gange ag'abaana bange okitegeera kati yajanga igange eyo n'oyo muganda we alina muganda gwe yatambulanga naye bajja igange eyo babafunye ba block okubalambuza ebizimbe oti nibino otuuka kizimbe ngakoba aye kodi siringi eno tiyanyweire kujitiya yatingumu foundation ene wiki okitegeera kati oli ya mulisikale jinga atyo olumalanga sente bakola ki baidanado olola mazo okutegeera nti muganda walina sente olumubuuza sente osaswire ekizimbe endagaano eri wayinga kuba nti nze muganda wange ankobye nti mbu omusingi guno timunwevu namukuba nti oke jja mu bondi ey'emmotoka buuza ku mutawuni yewaife mulimu abasaanda balina emmotoka babuuze ku takisi emyaka eri kugula sente emeka saawa eno oba tugule tipa etuleeterenga sente tutegere tulina sente diri kwidanga omulundi omulala oba mitwalo 10 olunaku zene nonga bwenkola kinko yekyeyo ndikwenda kola ki ndikwenda kwera kutyama n'abaana kusetolinga batambulanga bulungi bajja eigange eyo era banoonye emmotoka otuuka mu mmotoka muganda yenga mukuba ati ayinza emmotoka eno tensanuyisa usinga tuguze ku kika kindi bale babakoba mbu babakobanga ati mwire wiki eri kwida kati eri enumba wake waife eyo ono neiba wange eno n'enumba yange eti kati ono neiba waife yali akutunda kino ekizimbe ngaliko kitunda emiliyoni dali 36 yanko bati man please neighbor ifali kutunda ekizimbe kino tukigule namubuuza nti ayakukitunda sente meka yanga atayikwenda miliyoni 36 namukuba nti mukobe waba ikiriza okutuwa ku miliyoni 34 cash tumusasule kaidera malanga akaba leka mbuuze ku muganda wange kuba niyayogeire anjire akole ki ndamukoba iwoza kintu kyensobola kukukoba nti kola kino ekintu n'okikola nga mu buyinza bwo buli kintu otereka mbuuze ku muganda wange era olwasimbula atyo muganda we lwajja okumubuuza mukwata ati ogiye kyusiryo ona nini ayikugula era yamala yankoba ati akobya ati omugayiga gundi nali kusasula ekizimbe ekyo ate tituikwenda competition waba asaze okwisasula ife tuida kufuna awandi so wona osobola kuba nga emyaka gye wamala eyo emyaka oti 5 kuliya waweereza omusaada sente ngaimeka sente kubanga sente edo twadibalanga datuuka miliyoni 72 obukaire 72 obukaire 72 na bubiri otuuka kiseera ekyokuva kuliya okwira waka so tukobere mbeera kiyawagana waka biki ebyakolako mu myaka byakolako ku musente oti kino kinayaganawo kungayakolako ku kino ubutinga togali kutuuka eyo walinga mu ploti mu mtawuni edewa ife nga akukoba ati wano bali kutunda emiiga 3 oba ku 15 aye ngeri nalinga omukazi nga tidi byafuuti okitegeera mule nadino omanga nga nkome male fuuti 3 gona gajamuki okitegeera namukuba nti funa awantu tunaba kugula funa awantu nga diri fuuti 5 ni wano okitegeera nti funa awantu nga diri fuuti 5 kuno tuzimbe ku mutwe nga gwalu mu 5 nga didavu kati eno wansi tuyiwe rentals 12 ni kuno 12 nga tukoze plan ya ife aye ngeri entali muzimbi eno ni plan yaida mu bwongo bwange era yino wano so yazimba
ezira kyeyakola poloti yaggula ezira kyeyakola kati so wenaawo obutamala bwire mama prize mu myaka 5 yewali omaani wajja okwira sente waweereza miliyoni nga 72 kiki kyewayaganaku nti omusadde yagula ku kino kyendi kwendaawo ezira kinayagana nti omusadde yagula kino wabula wentegeera nti sente ademi okudikozesa oba ademi okudikozesa namukoba nti ndikwenda ku 3 ndikwenda ogema omwana wange omutwale mu irwaliro bamuteeke ku kanula nze nsobola okusaba bakama bange permission okuyira mwene nkozesa sente zange nga wenkola ki nga wendenda kubanga odemi okola ki odemi okudifumya munumba toyikubona kyakudikolamu kyokanza omutima guunuma somwene yakukoba nga ati sente adikumira munumba sente dalimu era nze nga ndiri wediri era nga dalimu noyo muganda yo mulamu wange nga ndi bulungi nga tulina sente kubanga batambulanga bati okujja okulamba byendi kubakuba okitegeera kati wenaawo yamala yakuba kati yakwa muganda bati omukali waife alikwira mukazi waife alikwira kwa 3 so akobye ati mwene lekaira akoleki akozese sente de bamuyita ku 7 aye nga nze ntesetese kwira kwa 3 omwezi ogw'omusanvu oho tonda wange ono olwamukoba nti olikwira mu Uganda waka bamukoba kwa 3 olwakobera ku baine bamuyita ku 7 olwaki okoba oti bamuyita yafa atya bamuyita bwite famire ne yamuyita yafa atya kati okufa kwe eri ekisera bwe kyatuuka kuba zinalinga ndi embeera dindi nti wano ali wa maama nazaala wano ali mu nnimiro dino esaawa ali wange mu tawuni dino esaawa ali mu nga ndi amatambulira ge era nga wokuba esimu ng'omusuubira kuba waka anga ali mu tawuni omubuuza nti ng'okeere tawuni yakuba ati oba akatwe naye abagenyi ndijja kunoonya ki oba iva ekyo wakitegeera buti olala nkuba esimu wenayendanga okugenda ku imo biseera bisinga obungi nga omukuba ajja ku imo yajja yataku data mwayogera yakulonkeza kere mwawaya buti ekiseera kituuka mukubira esimu ndi kumukuba ajja ku online ali kukolola ndi kumubuuza ng'oli waka dino esaawa olina kuba waka kiki olikola kiwaka nga nkuba ati ndikuwuliramu empewo ati ndikuwulira mwana empewo time esente diro lwaki tojja mu irwaliro ati amaadi agebwayuuya gando kati ibwengeri baba nti balimu omutyere ndowooza babayonga bali mu kusinguliza eyo omutyere gana amaadi agava ku kyuma gana gakulukuta gati oba gabaamu asidi kumbe nga baatoola eddagala baatoola emijiini baditwala ku nnimiro yali nga alimira bamutega emijiini mu njiro omu buli wamu ebyo yabikukobera oba oliteebereza no nibyo ndi kwongera mbiidi byabinogeza kati baatoola emijiini edindi badita mu nnimiro y'amaido mwetwalimanga amaido abamulanga ki batoola emijiini edindi badita mulumba weyayambuliranga ati ne mukinabiro muyanabiranga mukazi amayi alobera abaana okunabiramu kati yasigala nga anabiramu yenka yeyambula damwambala damuyingira omubiri nga bamulanga ki kati okumulanga bamulanga bayenda obugaiga ayo famire yajja munanda nga balikwenda bugaiga famire eriwe baganda be baganda ni mwene yena yajja omusadde tiyajja wabula mulamu wange oyo gwendi kwogerako yeegata nibala abakazi n'abaana bajja munanda nga balikwenda bugaiga kati we bajja munanda tibalikwenda bugaiga babasalire ebyetaago ebyere process balina okubita bamala bafuna obugaiga kati bitegeera otya ngweize muno balwawo okola kale nga babizira ate bamala okweyama ogitegeera kati era ibanda lyasigala nga likula era babasuubiza nti kaita babakubiranga amasimu nti kaita omwezi guno gwaku nga timukoze tuti ate ekisera babonanga bibasobeire ate nga tibenda ategeere bali batandisa obufuna kati kyebakola nga babasalire sente nga badizira ate bakidi bulungi nti munumba tulina mu sente ate babasabye nti olina okuwayo omuntu nga mukozi nga so successful twende omuntu engo obwongo bukakola okitegeera kubanga mulamu wange yasooka kusaadaaka baba we sezaala era beegaita bati okwita sezaala basaadaaka baba we kati we basaadaaka baba we bali bamukuba nti watuwa ekisaada ekiza mu bwongo bwakayirika tugenda omuntu ng'obwongo bukola ki bukolera irala bulungi n'okuwaayo oyo muganda we kubanga so okay ndikitegeera
Oh Katonda wange. Iwe wakuba oli kwira kwa 3 omusadde yafa ku 7 wamala wayira muno mu Uganda kwa 3 Tyaira kwa 3 lwa nsonga byali biseera bya covid ngeno litambula wabula weena awo nga kyenva mubuuza nti so omusadde yafa omusadde oyafa wategera otya nti oba oliawo abooluganda bajja mu Illuminati bamuwayo wabitegera otya wali kuliya kati weena awo nga amaze okunkoberanga y'obulwaire obwakagere kati yalowooza nga ati akagere kano maali nagamuokiikya kumbe bali bagerengeraniiza okwo bibitira omu batyo agumalirenga awo namukuba nti jja mwirwaire gyekaliro kyenva nkubira mwaninaze namukuba nti mukoidimoki mulwaire tukoze tutya emirimu muli kweyo mu gavumenti tujja mwirwaliro ki mwaninaze nga akuba timutwala idinda mu regional hospital nga mukuba nti yambala bali kwidde okukunona najja okwiramu okumukubira ati nze ntuuse wano ekaliro wekalirwaliro lyalwaliramu either community oba council end of the hospitals kuba tusobola ndidi weliri ayi tusobola kugawula olwagundi olw'amaina gaive ya ayenga eri n'irwaliro lyajjamu najja okumukubira ati nze ntuuse wano nakameba ali kwakutwala idinda iwe otuuse awo ati nze dokita atandise okundida ndaba namukuba mpa dokita yamba dokita namuga nti dokita kyona kyosuubira nga newayinza okuba obuzibu ndikwenda otesting okuva ku A paka ku Z buli kimu kikole eyo sente otabyeraliikirira dokita yamuwa special room yabaawo kati omukazi yaveere mukazi we yaida yamutyamira kwano mwirwaliro wano ayenga bamutamu wali kwawo ayenga bamutamu omusaayi lijo after 2 hours musaayi gwo guba guwoire mwira bataamu ogundi nabuuza dokita kizibu kyene yakwatukoze ekisula enamu esingo namu blood test eryo nomo buli kimu kino wabula omusaayi ki n'omutono n'oguli kuwangamu namubuuza nti wotali mwana muto omusaayi okuwamu kikutegeeza ki kati engeri yalinga kumba ono oba yalina ebintu byaida nabyo okutyama nabyo wano byamuwunzanga ki ndowooza byamusibasibanga kati ate baani nabalamu banga abakazi balowooza nga ati memala oli alimwirwaliro alinayo ki mukazi we batyo kyona kyababuuza amagezi oka nti baka tugyeyo okuku ebanga nga bitawo wiiki endala nga embeera akoze ki ekyuka mu katono kati nga dokita afulumya biiru yali ya miliyoni ndala nga musaada nkuba ati biiru bagimpa eri yakakairi kalala nga mukuba nti imevudi bakubira ati yankubya ati nje waka mira makerenda gano after 4 days nkole ki sente alisasula ninze nadisasula ate dede wali omusindikiranga anti kati dire dali munumba idukira dali munumba kati wano sana ali mwirwaliro weena utenda akole ki asaga no bate teganye treatment okitegeera kyenva nkola ki kyenva ndi musindikira kusimu okwo nakuba sente didino wa dokita je wakokole ki obumule enimino ditemu abakozi kyakola uyaja waka ushoka anti atyame kuuka wakole ki yemakati yalumukanga abantu baidanga okumubona kumbe nga abantu baidye kiri ku kyalo bano kibasigalanga bakola kibwogera kati yalinga mwirwaliro nga bwogera baganda bati oyo yawonanga oyo wanawonanga oyo wanawonanga baida kundi wangano olugalo wano okodo luviri mu ngalo so ki musadde kyekyali kimulamusa ku kyalo noti yalumuka ku kyalo wabula okulumukanga abantu ye obwongo bwamukubanga nti enimiro didi kuzika gwisha yotabaire omunimiro enimiro didi kuononeka ate oyasiruwalanga ite kati bano baidye okumubona bamwagana ati aziragire ku nimiro namukuba nti enimiro ikwenda dakirayo wakole mulwaire yakola enimiro dange maze wiiki namba nzira waire mututama abakozi nenda zina nabaawo so buti okufaafa atya yafuirawa weenaawo nga mubuuza nti aye kiki kyene kiri kukuluma nze eno mbona ebirooto bingi ino kiye yakuba ati mukazi wange ati muganda wange gubeetananga nibegaita n'omukazi n'abaana baleeta mijini waka mbu baja mu Bugayiga baja mu Luminati era baakuba nti omwaka guno ndi wakufa tuli bakufa era bayikwenda abantu bangi kyenva omukuba nti mewe wategeera ekintu oti nekyo wati ama wasirika busirike namubuuza nti butinga ime family yaime musazeewo ki kubanga ebyo ebintu okibona nga oti Katonda naye nga kinene ife tubidi tuva mu family endokole namu yankoba ati ndikwenda kujja Kitigoma eyo eri omuzeeyi wali muzeeyi waife Sezala aliwo Rwanda eyo
yakuba ati muzeeyi abaire mulwaire ate yembe ndi kwenda nterere mu mpola mpola entambula enje yajja kitogoma yajja entambula enje omulongeze namukwantu lakito mukubira isimu yakwabe muzeeyi abaire mulwaire netaga okujjayo kwakyo okumubona n'okumutyamaku okumwinona kikina kiki byendi kubitamu byendi kubona akaana namukuba nti ng'okali kujeyo kubirako ku district basobola okwati basobola okutaasaaku uko libalange njewe kubira ndulu ku district kumbe nayogeranga ntyo esimu bayita mu diverting code buli kyoba oli kwogera ibo bakola ki bakitegeera olwamala ate bategeera nti bali kujja kutusewa mukika oba bali kujja ku district kwida kutulopa like kutwanika okitegeera kyebakola nga buti waba mwirwaliro muganda woyo ngaida ndowooza okusinza ku byoto byabonanga nga ali abona mubiri gwe kyava mukuba te muganda wange oli kundetera ki lwaki oli kundesa omwana wange omuto lwaki oli kundesa omwana wange omuto w'emyaka 4 lwaki oli kundita nakukola ki muganda we lwategeera tyo nti bamugwiremu yajja paka muganda we yafa nga tayiranga mu maiso ge kumbe yajja mu luminati yajja kuongera mu supidi nti bano bakoze ki batugwiremu yajja kuongera mu ngako bale nti banange batugwiremu tukoleshi amagezi gakusaanya obusaanye buti wava mu irwaliro ngajja waka mu numba y'omukazi we eyo ebintu nga tazenduka bwire bonabona alwanagana n'agantu gano gamusike n'omutima gano gasike n'omutima gano gamukuba emigo bimuguba mu numba alwanagana omukazi nga mukuba ati nvira mu maka gange jo wa mukazi wo musada nga mukuba ati omukazi wange azira ali ku kyeyo atatere engeri yezirayo nimiro ate mama wange ali wano mukazi mukaire omwana wange ali wano muto n'enimiro dange diri eno lwaki oyenda nze njere olina pulani yakunditirere lwaki oli kwenda okujere ezira mukazi yamukuba ati aye oba oli kwenda mu numba yo yeeyo musada kyakulanga agema saati ndala ngafuluma mu numba ajja wa mama we asala njira atera wa mama we ete titenduka wabitawe na kudalina nera weyaira wa mama we wanazala waife era nga bitandika bimusika bimulwanagana na yawulira ekivundu niwe boza amasuuka awulira ekivundu kati omukazi oba yakola idagala kikaki nga ali mu busumagiza liti oba yakotawo tidi byakola ayi kyendidi nti yaveere nekereta yasala enjira yaida yamumwaka omuntu ati yamumwaka omuntu mukazi we mwalikwawo yama ku musaada wo enviiri yamumwaka enviiri kati wali omulamu wange yakwa mama ona viire era ikumwa ku musaada enviiri kodi mama anti yoidi abakaire yakuba kodi ati oba aleetere ki kyoba aleese kyoba babyeta batya mu lulumi olugologo nze tibidi yakuba ati oba aleese gundi kwida kumalirizawo naidi era omusaada yataawo omuntu ati yamukolokota olwamalawo yagema akaana kangaako akawala yakakolokota akawana akajere bakamuswankula kuba akalumusa wa mulamu wange omulokole awo ebintu byatandika okusika omwana kati obwire olwamumwireka enviiri omusaada tiyasulawo aye kusaawa idi basawanga mukaaga omusaada nga alikubona nga obulamu bukoze ekibudeemi ng'abaali nabava mu bufumbo bwabwe bwe bali baida okutenduka wanazala wange kulindira bulinde eki sawa bya byoli kuwaya twali mu Uganda wali kulia igo nani abikukobera kati mulamu wange yankubira isimu kuncho mukamwali naze ni yankubira isimu kubanga wenkera kuncho nali mukirooto kansooka nzize kwali mabega katono kati buti wamala okumumwaka enviiri obwire bwajja liwera sawa mukaaga ali kubona nga obulamu azira kyava kuba ayeta mwanina yamweta edisa ndikwenda otambula oyita abantu bonabona bali waka wano bonabona basitule baidi batyami wano musaada yakolekeramu ki jakuba ati enumbeere maka ga mukazi wange mulimu ebintu ebingi mulimu sente dempitirivu mama tumuyigulangawo numba eyo buti wano muganda we yamubulaku nga otegeera bali kulwanisa obulamu idukira abaana bali mu lukolo okumwita n'omukazi ne muganda we kyava agema ebisumuluzo ebyere ebyewange yawa omwana omuto yamukuba ati jja waka ondeetee ku sente diti mu numba kati omwana wajja nayigulayo enumba nategeera sente wediri okitegeera bweyayira ati yatolayo sente de bamukuba katugeze wa mitwalo nga 10 weyayira ati ebisumuluzo yabiremerako tiyabiriza baba we aladela mumpe ebisumuluzo biriwayo omwana abuzewo n'ebisumuluzo agire kumbe kali kakojo kaibwe kakoze ki bavutwalirawo sente batyo
enombe eyo omusajja oyo yaterekawo mu sente yali yaisubi amabaati yali amabaati menga sente yali aditerekawo yali nga lita mu keesi nga tulina akaveera ka white ketutaamu era nga amala yadivapinga ati yadipiling up era n'akaveera ako niwe tujja niwe nituyigulawo keesi eyo kali munda akakulaga nti naako akalinga mu sente walinga tumuwako magezi nti sente batwala mu banka kati engeri nalinga mwesiga nga tisuubira nti omuzimu ogw'obwenzi twalinga twagugoba nogutira okuleetera omuntu okudawutinga omuntu ate twatyanga alina omukazi owundi ali kumugalikwawo nali mwesiga ekimala era abandi banvuma olwekyo banvuma bankuba oli musiru biki aye nalinga mwesiga nekimala ekyo nalinga omusajja yali kwiyo wenka alina omukazi owundi wakuba oti nze mwesiga anti kati olwo omukazi yalinga bayawukana naye okitegeera nga yadde mukukola naye era nensonga lwaki we yavanga era mukuba mpa sente mpe mitwalo 8 oli yakati tokola ninze wantoolako abaana mwenda akola byaine kaite mwenda nze mbawe sente mukola waye okitegeera kumbe engere bayikuba banda sente ebanda liko omusaadde afiire iwe okwira muno owaira mu ibanga ki ng'omusaadde afiire kati obwire obwo wafa yamala yaida yankubira mu kirooto omusaadde wo yes kati dibasaawa mwenda kuona situkanga nasaba olwisi nasoma bayibuli eyo kati wengwawo nti natuuka ekiseera nga tikasobola kutenduka era ze nange ebintu binsika eyo ku kyenali binsika byakukuba wakola ki byakuwunisa ekivundu nga butinga nani yakusindikira benaabo nabansindikiranga nga benda bayita omusaada baweyo nize zena baali bampaayo mu luminati mubabako batwenda abantu twende ente nga bigere biryaye nga nkozi ng'erimu amaanyi agakola kati nokuwaayo nze ze nanga bayikwenda ngobeera omusaada kati mba nambairaawo kusawa nga mwenda ng'omusaada mbona omusaada ida nkuba ati mukazi wange bandise ati omuluganda wange gubeetana kati n'omukazi wange natyaye ebisumuusombako bye babiwe maama atyaye sente do buli obukaire 72 diri mu numba atyaye inamba ekintu kirala olabiranga maama wange inamba maama wange omulabiranga nazaala wange nazaala wo omulabiriranga otamulumyanga ng'otubaye tumulabirira era osigala ng'okola ki omulabirira yajja atyo mu kirooto nali mu kirooto ati nja okwira engulu okumagamaga nti nalowooza nti oba engeri yemulowoozaku yali mu bwongo bwange oba engeri endiri nti ndi mumulwaire wensituka kunkyo waifa yali nga yekyanzemu yewaka nga naaba nja kwirwaliro otuuka nga nkonekitinga waifayi nga mulamu wange ankuba mulamu oli wayi namukuba nti ndi ku mulimu yankuba ati sooka otyame funa wotyama ku mawulire mabi mawulire ganaku ati mukoerime waife afiire leero ku ssaawa 8 aye ndi kusaba ogume kubanga ababe nabamuyise nga bamuyise leka Katonda naba akole ki ajajinga iwoziza musango okoze ogugwo wamusindikira sente wakola ki wayenda kutwala family yayi wayi bamuyise kirungi bayibe nabakoze ki nabamuyise nawunga bana nawunga nasigala nga tiketegeera butyawo nina mwani naze gwe nakubira isimu ng'aliyo ku magombe nakubira nazaala wange namukuba maama ndikwenda muje waka ni mwani naze no ni maama wange nti mwigula enumba eyo mbakobera ekyokukola kubanga nali ndi dikeesi edibaamu ebintu wenkeyo twalinga tupanga ebintu mu keesi ndi dikeesi eri mungo yedange bamuteeku mu lugo ekyo okitegeera lugo ekyo lwendi kwenda bamuziikemu kati nga mwani nazi ajja abatamotoka bajja bayigulawo enumba ndi ku video bulungi ndi ku zoom ndi kubona buli kimu bambuuza tuyigule okeesi kinti mwigule bweno bajja okukebera bati okukyokolola engoye engoye dindi bagitoola mwira ndiziramu keesi ey'esente nga dirimu keesi ey'esente Why media? Why media? Your best YouTube channel. Yeah.